Dululutin kanto hanalo man ay pagamuanen ing kanto malibay. Anay puso, anay nasa kanya kapan naranay tagasihang abay dasay habang mga ikanto makaturo harapaw kunto tarupang daytoy panyo tapno di nakakagaten tila mukhet maimas mundot maturo anay puso anay nasa nauut na unay item kanya kapan naranay tagasihan abay dasay. Habang mga ikanto magkariin nagtagusin kanto sa tuyuden nailililim kas may sanga ubing dananangin sang itisen anay puso anay nasa nauut na unay item kanya kapan naranay tagasihan abay dasay anay puso anay nasa nauut na unay item kanya kapan naranay tagasihan abay dasay.
Adamay sa baro-barong empubing pailaeng. Adamay sa balay nga indanig na gusan madanon rabi. Ay bakit agkarayan? Nanatay bakit nga inyar aring-eng. Pagusto na barog uray mamin siyang laeng. Di nakpagustuhan ay ipatay kutay to'y alaka ding tarot. Uray mamin siyang laeng. Kunamit tay barong nga inyar arasaas. Pagustuhan ka na ngay di mo ipagbaga. Naimpaglangin ka kasi kung daman o kang emsyap nga at dama. Awan tulos pasadas na. Abos takyat inangkit kimpulad. Nagragsak nga nagpagbatnag. Sawan anay ang igamubat. Iti baro nagtupag malas. Gapon iti bilag di ayan. Di baro tigat sa kasan. Iti chimpot kubat. Ada bakit nga naarem. Adamay sa abaro. Barong em ubing pailaeng. Adamay sa abalay nga indanig na gusan na danon rabi. Kay bakit agkarayam? Abos takyat inangkit kimbulad. Nagragsak nga nagpagbatlag. Awan anay day niyabuban. Kini barot nagtupag malas. Gapuy pipilag ni ayat. Di barot tigat sanggasan. Hindi chimpot kubat. Ada bakit nga naarem. Adamay sa